mamaya pa makasala. Nagang ka ng bot? Naka ano ba? Yung parang professional ba yun? Naka something. Di ba may mode yan? Ano yun? Bigay ni Dota 2? Parang dagdag. Wait a minute, kapeng mainit. Yun. Chew puppy. Strawberry. Ah. Bigyan mo lang ako pagkatapos na yan. Pwede ba? O tara. Dito na ako. Di. Ikaw mag-queue. Fucked up yung queue ko eh. Hindi ako makapag-queue. Tara boy. Mamalasin yung ano mo boy. Ba't nag-quit ka? Na-disband. Ikaw gagawin kong boss. Chew papi. Gila. Kahit saan. Kahit nga si. Nahayaan ko eh. Gagi, ano pala ako. Tawag dito. Mid lane. Hindi, okay lang yan. Sige, tanggalin natin yung mid lane. Makapag-queue ka ba kahit? Sige. Yan. Save off. Ano lang tayo? Off support hard lang. Puta. Bilis. Chew papi. Kagin. Hindi ba pala naka-headset? Yun. Noko. Off late. Like, good luck with your life. Kill snipe. Bad snipe. Oh no. Spec. Yun. Gago, tinapan yung sniper. Tain na mo ka. Ako na support mo, Kuya Alan. Pagpaparming kitang mainam. Got the number one. Gago. Mumute kita.
hard support. Okay, pick ka na mo eh. Ako na magsusupport kay Kuya Alan. Tangin na, bobobo nang nakasama na dun sa ano eh. Yung nakaraan laro pa namin eh. Go on, choose what mate you want. Tegis tsaka Aksam pote. Naknang pote. Na tayong setter. Putang in oxide. Lamig. checker. Ano, malambot. Ay, wag ka Talaga sa ganyan. Tegis. Kaya nga eh. Counter naman niya to. Pag dinuel ko, ano niya. Fuck. Ano lang, yung kanina. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tae na mo ka. Chew, papi. Yung na-counter ang links. Agoy, Long clinks. flanks. Matsait. Ah, sunog tayo dyan, boy. Sunugi mo din. Ay, ay, ay. Counter ako ng ano, stop fire. Ah, yung third skill. Yung third skill sa bilog ko. Baka, pag Sa, nag-bid yan, medyo sa, hirap sa ka talent dyan. tree pa naman, Dahil di pa ba? mid. Ang sa talo. Sa Ah, talent pwede. tree pa yan, yung kukunat yung Support ano tong mo. snap tsaka Tegis. Hmm. Carry yung ano, flanks. Kaya na yun. Pakita ng taral, Jerax. Ito, ano to? Basta pag gumangka ko dyan, no, ano, Lord. Kaya na mag-major naman Kaya ako. ano mo, layuan Oh, mo nga. di. Tutos ko sa'yo. Tutos. Di ako sanay gumamit ng Miniature Hammer dito. So, saan? Nauso lang nung meta yun eh. Di ako sanay mag-Miniature Hammer dito sa kumot. Inaklings pa po. Ang sakit. Ang sakit. Masakit. Masakit. Has to look like an accident or a murder. Prepare for battle. Never is easier. Masakit. Tayo lang to ang ingay. Saan ba yun? Mute. Yes, indeed. I go. Puta na, yan lang yung taunt niyan. Nangingitlog. Yung isa pang tot yan, nababasag itlog. Ah, Of course. I am ready. 30 seconds to battle. stun kaya lagay ko. Sunstorm. I-dead shot naman niya eh. Tayo na kasi. Mid lane yun. Kaya nga. Dahil I mean, pag na-dead shot niya, bali wala akong stun ko. Kailangan puno para mag-play ko siya. Nasa baba. Oh, patay yan. The battle begins. Nasa baba oh. Ah, isa lang nakuha natin. Nye. As I thought. Yeah. So you say. Men's na ba o Viper? Chew, papi. Yan na, sabi na nga ba, boy, sunog. Stung by the Jinn Canteen. Gago yun ah. Oh shit! I'm just Hindi, kidding. naka-attack speed slow yun. Ah. To battle. May bawas yun sa Hirap yung buhay mo, mag-game di ba? sa-
hindi, mana lang. Ano lang ba yun? Ano ko pati buhay? Yung Miles Boy mo, first ko tsaka. Attack. Ah, puto kayo na mo ka. Didinay-dinay pa. Granted. Ih, Rightly di so. atabot. Abot yan. Yung Agree. Yun lang, papapoy. oh, gago. The blind spot. Bumalik. Magbabuhat. Nya. Okay lang. Huwag lang mabigay ang range ko. Eh, pinakamalaking XP, di ba? Oo, tsaka gold. Sand King. Pinokontrol nyo eh. Tayo na nyo eh. Ang gago sabog sa mukha. Ingat, boy. The first taste in centuries. As I thought. Already moving. Oh, loko dyan. Loko dyan. To battle. Agreed. Okay lang. Forward. Yun lang. I am ready. Tanong to mga... Malas. Para sige ng bato. Ay, siya pinatalo na din. Tangina. Well stated. Range ka ba kaya? Lantos kita. May orb ba yun? Wala pa. Babaya yan. I shift my Okay, try natin. Teka lang. Matos kita. Kaso masakit eh. Yes, indeed. Bubula ata. Akin ang buhat. Of course. Yung unang rules. Bomba. Sige, bugbugin mo yan. Okay. King ina mo ka. The sand strikes the perfect Sige, bully mo ako. Ring of Fed kailangan ko. sting. Got it. Sand slow my enemy. Yan ang kate. Good. Salve kita kaya na. Salve kita. I go. Uy, ingat ka. Ascend. Grabe naman to line up dito kate. Ano mo, mamatay ka sa sunog. Patay yun. Tumama pa yun. Sand. Ah, nabuhay Hindi pa. tumama. Near water. Well and good. Nicely stung. Run if you can. Oh, loko dyan. More and better. Grabe stilan ng puta. Wala, akala ko lili ko eh. Ingat ka ha. Tekis boy, inaabangan ka dyan. Mukhang warded eh. Tapang eh. Hindi. Anticipated lang. Wala. Ayun o, sabi Patol sa'yo. yan. Stun. Ayaw mag-stun o ano. Gago, akin yan. May the desert carry you. Uy, gago. Hanggang ka nga dito. Ilalantos ko sa ito ah. Well stated. Ba to? Pansin naman yan. So you say. Rekta dagger ko na lang agad to. Oh shit, my bad. Tara.
Kaya ba yan? Nakate. Hindi ito. Napatay ibon. Courier has been slain. Eh, bitin. Sorry boy. Grenade siya kaya. Level 1 lang stun ko boy. Hindi ka nakapag-rage. Ih! Ih! Tumatagos yung ikot sa ano? Yung rage sa ikot? Dito ka, Crabs. Pure damage. Hit mo, pagkakat mo. Hit mo. Putang ina. Kala ko Kala ko nga babalik atras din. yan pag demonate. Saan dito? Nag-blind eh. Rekta dagger, bitches. Tignan mo. Tapang nila eh. Level 1 lang stun ko boy. So sorry. Patay na. Sentry lang. Sense lang. Safe ganda lang ha. Gago, di pa nakuha yung isang- Putang ina, kati pala niya doon. Missing top. Missing top. Akin yan! Tangin naman ka. Yoko na. Wala na sila. Wala yung ako. Missing top. Naka-vanguard na yun eh. Pwede natin patayin to. Ang dahil kasi grips eh. Putangan. Masakit ang ikot niya. Sinagad niya yung ikot. Yawan mo na. Kailangan may gumang-play to. Well, kaya mo gumigot. Paparman ko lang to. Pag nagkamukdi kami, kaya na namin to eh. Dahil grips eh. Yeah. Gogo? Hanggang ka dito. As I thought. It comes naturally to me. Wait lang boy. Mga vanguard na to. Putangan na. Hindi nga ito pre ba? Ang bawas oh. Tangin na bawas. Kailangan na more ni. Snapper tackle, snapper. I shift Kaya lang. Snap. Right, come on, your middle tower is under attack. Sand will keep you coming. Yawa! Missing top. Ay, nabuhay pa, Aaron. No, your middle tower. Are you seeing that? More than right. Ewan ko, anong nangyari? Patay ka pa. Rightly so. Pag 6 ako pwede to. Gusto mo babakbakan na natin? Kaya ba yan, Moy? Already moving. Ano na? Kaya normal ba? Buhay namin dito eh. Sa ano ako? Ang lane namin. Pero alam, makapag-farm naman tong health. Destroy. Babawas yun, putang ina mo. Ulula. Kogo, sumabog pa. Run. Dali ka. Lahat. Tayo makakagaw. Di ba may chance na pa nag first kill ka? Hindi ka may inbull sa saglit. Naranasan Shoot mo sa stand mo. meron dun eh. Wala, Yung wala. pag nasa ilalim ka ng lupa, nakaka-dodge yun eh. Hindi, napapanood ko lang. Malay mo lang. Wala akong mana, gago. Right, your top tower is under attack. Tayo pa sila dyan. Buhay pa yun. Yun, tinamaan na. Yes, indeed. Nagkabawas na ako. Tignan mo pre. Nagkabawas na ako. Sige. Going bottom ako, going bottom. Tangin, namatay din si Gago. Hindi na ako. Mordigan lang pala ang solusyon. Uplight zone ka ba kuya? Wala pa pala. Wala. Na-next ko siya. Patayin niya natin tong top, kaya ba? Sun King, can you go top bro? Let's kill this shit. CDT, Viper. ikaw brother sa hangbek. Pwede nga, Viper. Sige, gagawin mo dyan, Tekis. Kubo. Lang mana. Ay, joke lang. Gago, lang mana. Tangin na si Pak. Surahan ka dyan ng ulo. Granted.
Machine top. Binubuli yun. Tower is under attack. Earn yan, di ba? Para maramdaman yan ng axe. Radiant's been fortificated. Don't Okay, waste your okay. time. More than right. Your bottom tower, Try natin mate. to, Gonna boss. die. Gusto niya? Do it. Sarap. Marami. Try natin. Labang mana. Oh, gago. Gago. Yung bote mo. TP ako. Tower's under attack. Busted ka, kupal. Dito, TP. Your bottom tower, mate. Ang bubuli, oh. Ah, kahit axe na lang. Ubus to. Nice! Ganda nun. Ganda. Well played. Yan, ganyan dapat mang offlane. Ganyan dapat mang offlane na ron. Hindi kaya kanina no. Oi, your top Oh, ang tower galing. is under attack. Yung Octarine tapos tambay sa likod, no? Tong inanod. Gago bad trip yun. Okta rin tambay sa likod. Tang ina alt Sobrahan sa F4. YouTube yun, kaya alam. I go. Kaya natin burst to Phoenix, you can kill him. Tapos kita ko dito sa snapfire. Ah, Machine top. fucking Nice, shit. ito pa. Ang ano, chupuli natin ito. Tara. Salve. Pwede pa to ah. Tara, abalin sa Machine top. Nakalips. Pwede natin dive to. Go. Saka na lang, go na to. Walang clips yan. Boss! Pwede na tama makapos. Wala akong buhay, gagi. Kayo na lang dyan. Oi, your Wala top pa rin to, tower ah. is Tingnan under ka kay attack. Bong Klings ha. Well stated. Sand King coming. Abang gay. Ah, wala. Nasa top yung clicks nila. Blow your middle tower. Are you Kita Ingat. nila. Nawala yung Viper. Tara, kaya natin to. Go dive Phoenix, go dive. stinger? Go dive Phoenix, go dive. Oi, your top Oo nga tower namin. Go egg. We're not gonna die, go egg. Egg, go. Siya mo lang. Ayan na. Ito, tinas ko sa'yo ah. Na-call siya, boy. tower. Wala ko na. Lala, ba't nagpo-post? Tagal lang egg, putang ina. Layo ng Patay egg. pa yung Berta. Patay ng Phoenix pa rin, ah. Okay, yari kayo dyan. Puta, lang umana. Huwag ka lang Ingat ako maigol lang. to. May ano yan ah. Lamog to kung Ayos lang. naigol ka. Oo ba? Granted. Oo ba? Natatakot siya. Eh, Bro, so many stun. run, bitch. It's okay, Bobby D. David looks malayo, hindi sa gitna. Oh, layo eh. Pangalan na sana yun sa class na yun. Ang ganda ng pwesto natin. Bro, relax. You're not gonna die. We have to restun. Gago, wala pala akong TP. No. Go there. Takagay natin stunin. No, wala pa pala siyang dagger eh. Kaya pala sa'yo umaasa eh. Your fight or flight. Sino? Yung tiny. Dapat dagger. First So- support yan. Talagang hirap talaga. Oo. More than right. Snapfire shit oh. Ah, nakuha pa. Forward. Binubuli yung baba. Tulungan mo lang ng bot. On the winners. Sige lang. Sige nga dito, patayin natin to. Dito SK eh. Top tower is
Sige, wait ka namin. Well stated. Hindi ka na ako, pre. Warded data. Warded dito. Wait. Dire structures are fortified. Welcome, right stand. Tapos, Axe to. Punta sa stop pack na lang. Viper. Pwede Viper. We can kill Viper. Dude, ito oh. Out. Okay lang yan. Lo, ba't nag-dive yung muerta dun? Gago. Nice. Abutin kaya yun. Nice, buti na stun. Back na. Back na. May ano na yun, ha? Ingat. wala na eh. Okay lang yan, papi. Sinalo mo lahat ng ano eh, Moctimer. Benta natin to. Sell. Dust. Ano, kaya raw. Uy, gago. Hindi ko kailangan yun. Nauna pa ako magdagang sa axe. Ayun na, nakadagang na pala. Putang na binati. Tangin na ba? Ulol. Binati ko eh. Tower is under attack, son. Ito, bigay ba to? Fortified. No, mate. Don't waste your time. Your bottom tower, mate. You better hop to it. Mga nakabanggar di ah. Putang na. Rightly so. Dagat. Gago. Ang dami sa baba. Kapul. Nice. Well, pakuha nga ang bounty. Pakadagar na ako. I'm gonna die. Holy shit. Tain na mo kang ano ka. Aligalig mag-tekis ka. Pakong bounty. Dali. Ogoy, yun ginagawa niya dun. Tangina mo, uto-uto. Easy lang boy, wala kang buhay eh. Hayaan mo lang yan. Sige, sunugin mo. Natos yung side log. Start. Gago ka, saan ka punta? King ina mo ka. Wala akong buhay boy. Wag ganon. Hindi ako binibigla mga sir. The enemy's blocked Saan ka ba? tower. Ay, TP out ka na ba? Hindi. Nandun lang ako kanina. Nag-ano lang, tatago. Meron naman ako. Weekend gang. Hindi. Okay lang. I will divide. Tumatiming lang din kasi ako. The time has come. Nasa top. Sand we keep. Cut. Ay, stuck ang putin. Willing bro. Gago. Mama. Are you ready to Ayaw ko gawin to combo na to. Ganito na steam. Wait lang. Baka mabigla tayo. Wala akong dust. Siya niya lang. Wala akong dust. Okay, support. Wala rin ako sa'yo. Hindi. Tatas na po. Stop. Likod oh. Oh shit. I'm dead. Dami. Gago. Di ako nakapag-react agad dun. Shopping ako eh. Sige. Hindi natin kaya to ah. Mali. Ba't ako kinakanahan niya? Out muna. Hindi, na-call siya. Patay na siya. Tago.
Di ganyan nakabutan. Ayan na, hindi na. Nabutan pa rin, naka-Vipers. Putang na, lagi naman ng rage ita. Kaya mo na lang sa second time. Bilik, nakabilik. Isa pa dito ah. Ayun, tinanggal yung Mordi. Ogo, ba't niya inop yung Mordi niya? Napakan ko pala. Pumunta pa yala. Pero Gag. napakan. Ay, burn, yung burn. Pinatay, Dito. pinatay. Inop yung Alay nga Mordi. alay nga ano. Your bottom Oo, Ano, nilog basag nga. na? You better hop to it. Kailangan mabilis. Tsak, poison yun eh. Sakit yun. Wala, na siya sa- wala pa lang ano, kaya alam na ng stats na. Oh, wala sila nakukuha. Lamang tayo oh. Ako nang bahala sa wards, bibila ko maraming wards. Ayan oh, ubos ang wards natin. Sakto. I can kill this. Backsand these quick. Ogo ko. Basta, let's just bring dust. Tama. Tas May to kill. Kuya lang, sakay ka sa akin. Patayin natin to. Granted. Reach ka na ako ah. Ayan, dito. Patay sila dyan. Yari sila dyan. Dami oh. Ayan, sinasabi ko. Napatay ba? Well stated. Isa lang Sniper, kapatay ang nila. dami. Wala pa akong ano, AP. Pwede pa to ah. Dahil nating wards. Onward. Lapag mo! Ah, may lapag eh. Hindi sila makakagaw dito dahil nating wards dito. Basta lapag mo. Wards ang jungle natin tol para makikita niyo yung links. I am ready. Onward. San King comes. My strength increases. Ano yun? Tont ni Tekis yun? Oo, konti. Tangina nga nakakairita puta. Eee! Of course. Smoke ba? Tara. Yes. Empes pa to. Di ko sure eh. Right. Tol, sama ka. Kaya wala smoke, may dito sa atin. Yes, indeed. Kaya namin to. Ubus sa amin to. Tang ina nyo. Ganda ng shoot namin, utang ina. Bago, pasans lang. Sa Yung puta. kalaban, hindi nakaano eh. Bago. Bahala sila mag-area. Umakit sa ward. Tayo. Bago kayo. Kaya natin vision eh. Kain pupo. Papakita sa akin. Yes, sir. Always bring dust. No matter what. Well and good. Papasupport Kaya mo, or kaya mo. carry. Kaya yan. Silence oh. Abot yan. Toss. Oh, gago. Ano masakit? Ito masakit si Tiny. Rewards. Mga may words. You said Center lang. Sige, ako lang yan. Magaling support mga tol na. Galing doon dalawa eh. agreed. Angat. Go. Careful lang. Sige. Mag-evaded tayo. Evaded. Kaya harap talaga pag napapabayaan. As I thought. Pwede pa yan. Hindi kaya, no damage.
Baka sinusundan siya eh. Hindi, may sentry naman kung sisundan siya. Tapos ako pa namatay, no? Bad trip yun. Oi! Eto Your na top sa mid tower na. is under attack! Going Daedalus na to. Ang katin yan. So, scepter lang katapat yan. Bila kayong makon para makapin. Ooh. Already moving. Eh, wala na yan. Pagtripan ko yan. Kada may kita ko yan. Oi! Your top tower is under attack! Has been denied! Huh? Parang nag-TP na ako sa base. Wala akong dalang dust. Galit na galit sa akin yung aksang puta. Ano kita? Ako kinol. Wala naman ako damage. Ayun, yari. Buti walang malevolence. Ingat ka boy ha. Wala akong dust. Go big, just our egg. Ay, okay. To battle. Come. Hindi ka pwede mag Epic ka ba? Oo. Fine Ready pass, mo? guys. Hanapin natin yun. Okay. Fine pass ka sa akin, kuya. Dito tayo. Wag dyan. Onward. Titikling si. Parang tangi. Ayun, nakatod ka. Bobo. Bobo. Bobo naman nun. Ba't ako? Go, taste. Kagin, hatak pa si Rosh. Ito, hold on. Ay, tumakbo kayo. Walang Kaya carry. pa kaya. Oo. Diyan ako. Thank you. Ay, naku. Bumalik. Ito, oh. Sige pala. Eh! Pwede tayo mag-cross yan. Tinos pala niya dun. Highway, highway. Roshan. Kaya Ako natin muna, to. ako muna. Hindi, may Ayan ano na. naman ako. Ano na. Ayun, no? Pampabuisin. Oh, inano ko na. Hold, toss ko sa'yo, ah. Fire's fortified, I see! Hold, toss ko sa'yo. Patay. Epic yung kahit mag-set tank ilang action. Kagigil yun. Oh no, papi. Napalaban. Kasi naka-impes sa'yo, ah. Forward. Oh, pwede pa to. Kaso wala akong dust. Wala ko dust. Tulog, gago. The enemy's middle tower is fallen. Ang ina mo ka. Sabi mo magpapakita sa mapa eh. I go. Kuliti ka. Go! Kaya. Wala akong dust. Dito lang yun. Tayo nila may dust. Oh, hindi. Sorry. Full ano ko eh. Huli. Sayang. Dito lang yun si Kopal eh. Ayun, no? That's all right. Okay, push na lang. Fire's fortified, I see. Actually, pwede natin yan eh. Pilitin eh. Patience. Well stated. Pero nga, betos mo. Sige. Tumakabol. Yung mga kasunod dun. So you say. May lumalabas, ah. Well, Test ka sa akin, kuya. the Test ka. enemy's bottom tower is fallen. Well, it's about time. Top naman. Out na. Tupa. Ayun oh. Test siya, kuya. Wala, kaya ako dust. Hanggang ka. Yan, dyan siya eh. Scale. To battle. Sand King cometh. Ayun, no? Tinas yung light.
Help me! Eh, Kasi okay lang, okay lang, okay lang. 3-4-2, ano yun? 3-4-1 yan, no? Takap, siya dito ako. Kalaki na to eh. Oh, angkat niya yan. Kaya takot dyan. Taeda. Puta, parang ako carry ha. Ano score ng carry natin? Yan, patay yan. Gago. Huli ka gago. Huli ka, balbon. Uy, huwag ka dyan sa... Gagi, huwag kayo dyan. Huwag kayo sa nether toxin. Wala kayong... pag low health na ako, Patay tsaka na, mag-end. papasok sana ako. Patay na yan. Tadan. Tiwala lang, boy. Puta, pinagsasampal. Either normally ako, normal siya life. Pinagsasampal siya eh. Pinapasok sa raw na yung mga wala. Triple kill. Rampage, rampage. Na. Oh, tatas ka, tatas ka. Layo ko pa. Hindi makasali. Rightly so. Di ako makakasali. Oi! Your top tower is under attack! Granted. Oh no, papi. It's back time. Ako na tinamistock ng earth ko, 13. Tangina, ganun dami. Puta. Of course. Eh, na-call. Oh shit. Hindi, Tara, top kahit naman makol ta. ako- Kahit makol ako, hindi na ako mawawala. So you see. Uy, arcane no? Didi oh. Gago di arcane yan, Didi. Kaya nga. Kala ko arcane eh. Well and good. Bantayan Thank you. natin. Pinatas ko pa. Boom! Patay! Tangina mo ka. Oh. Sino tinakot nyo? Ino mo ba Didi? Hindi! Hindi! Gogo, di nagalit. Didi. Hindi nagalit yan. Nag-respawn na ata sa baba. Hindi. Nahawak na pala ni Mer. Awak na ba? Kala ko nawala eh. Di ako matatakot yan. Ako rin, last ko na to. Tutulog na ako. Bukas ulit. Sa bote niya. Chew, papi. Ano yan mo? Naka-shift ka? Pa Hindi, nagda-dive? pag type ko. Ah, dati kiklik ka mo lagi lang. programmer. Ah, madaya. Di pa pala pinasyo. Oh, shit! BKB. Kagi, pakuha to. Out kayo dyan, pakuha nito. Baka natatalo. Sama. Kunin mo nga muna, Moy. Kuha. Hindi kinuha ang putik. Para makatulong ako. Layo ko. Dive mo muna. Please. Wala na, nandito na ako, gagi. Oh, gago, di normal. Top tower regrets the day it was born. Push na rin natin to. The enemy's top tower regrets the day it was Wala born. na, natilt na kalaban. Barracks are falling. His top barracks won't Iyak be eh. troubling you again. Pretty as a picture. The enemy's middle tower got what was coming. The enemy's middle barracks have fallen. Ah, pagpapatayin yung mga yan. You now have handbrakes. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower. Bago kumakas. Oh, gago, ako na naman. Tangina mo ka. Patay. Agay, agay. GG, bukas ulit.
Kung ginready niya ako sa umpisa, matutuwa pa ako sa kanya. Hindi, ang bait eh. Oh, yan na pala si Dad. Let's go! Request. Tang ina tambak. Shadadada. 50, Ang 56. stocks ng earn ko. Kinsu. Ayaw mo yung boy. Ay na, pangalong bili ko after ng teacher top. Wait lang ah, wait lang. Wait lang. Siyempre, wait lang. Wait a minute. Inom lang tubig. Okay, Q. Ah, wait lang. Hindi pwedeng pare-pareho tayo na. Sige, naka-all check naman si Dad eh. Start to. Ah, check muna pala. Mamaya, hindi pa ready lahat eh. Start to. Eh boy, Q mo na lang. Putang anong bilis. You're bad now. Go Oo. on, bad Wombashi and don't want Ako yata Gago. na iba sa inyo. Ako lang yung mataas na rank. Gago, ako na hard support. Ano ko? Ako naging offlane. Swap tayo Dad. Swap. Swap. Ah, sige, ako mag-offlane. Sabi, pasabi mo kay Dad kung gusto niya. 10 seconds Hindi, wag na. Pick na lang siya ng hero niya. Subshoot ako. Kakaparty naman tayo. Pick ka na Dad. Gagawin mo, pick ka na. Maubos ang tapar yan. Ban. Na napad-tubig na po. Ban Ruby. 10 seconds Jen remaining. Chon. 5 seconds Punch. remaining. Eh. Kailan Ban pa din. punch? Wala ka ng hero boy. Anigato Heroes. ES. 10 seconds Kung remaining. sawan ako sa ES. Sa iba naman. 5 seconds Earth remaining. Spirit yung isa, yung gumugulong. Ang napakahirap nun. Hirap ba yan? Come on, choose what mate you want. Hirap pala yan. Parang gusto ko yung mga Viper ah. 10 seconds remaining. Kaso maganda lang Viper sa 5 ano. Sana seconds lala. remaining. Stunner. Oo, kasi may draw tayo. Yeah, stunner. Tapos nakaka-irita tong squirrel eh.
Gagi, ikaw kasama ko. Mas bagay kayo ni Dad kasi melee Bagay. range. Nakaguluhin ni dad. Normally mo dad, masakit normal niyan. Circlet na lang. Ano yan? Carry yung hoodwink. Ang weird. Patapat ko. Puta na. Sino carry? Parang, ba't parang hindi nalabas na nailaw yung akin? Ha? Zeus yung katapat ko. Wala si dad. Hindi ako. Hindi pa rin nailaw. I rush to the Ay, yung dad pa nagsasalita? Teka, tingnan ko settings. May ilaw naman. May ilaw eh. Ano? Dito sa sa Dota, hindi ko alam kung Yung parang widget hindi lumalabas. hindi na Check mo sa audio, Dad. Makikita mo na may current recording. Pag gumagalaw yan, yung nagsasalita. Hindi nakalabas yung Mga pangalan pangalan. natin. Gusto Dito niya sa makita may yung mga talihero pangalan. sa upper left. Yung parang widget. onward. Kung ano man yun. Tayo naman may Minsan- tekis minsan na kasi naman. Hindi naimik eh. Kakapit muna ako. Kapit malala. Kapitan mo dad, tas tatakbo ko. 30 seconds to battle. Kami kasama dito. Ayos pala, Void Spirit naman pala kasama natin. No delay. Heya. Kaya mo, hila. To the fight. Biglang talon. Kita ni Kapit. Zeus. Let's get this Zeus support. fight started. Olo. 30 points. Tekis rin yung anak sa Tekis mid? Tekis off. support Zeus. Tayo lang, Eh, weird. Sentry. Magbablock lang. The foe. Minsan nga kahit di ka na mag-sense eh. Tayuan mo na lang yung cam para ma-block. Gago, carry Kaso, nga yung ano. downside na ano ka. Madedelay ka sa level. Didelay ka sa level. Deep ones guide me. Ano to? I Hoodwink rush ata to yan. defend. Level 1. Iko. Not for you. No delay. Sa gubat eh, hoodwink yun. I go. Sakto. Sab sundutin eh. Ikli, hindi ba? Hoodwink di ba? Sabi sa'yo. Guard well. Natali ka. Pero, trips. To the fight. Tanggal agad eh. Slither. So, putulin natin yan. Oops, may nakita akong Ibon, Ibon, nakabunsa ko. Look to the foe. Takbo, bit. Caring fate Like, might be a problem now. Look out. Ano ba sa araw isa? No mercy. Patrolling. Naagawan ko pa. No. No. Na-delay tuloy ako. Lagyan mo ng obs, iyak yan. I go. Oh shit.
naglagay. Merong ano, naglagay na agad siya ng ano, sentry. Palo. Eh! Keep a lookout. Oh, di na mabiro. Puso mo na yung gusto. Oh, nice. Kabahan. Kabado naman masyado yung Udwing. Yan na, takbo na. Look to the foe. Gago. Yun lang. Slither. Makaka-eret na to. Kapit tong isa eh. Guard well. Loko lang yan. No delay. On their tail. Gago. Oh shit! Nagkamali pa ako nung hinampas. Rin yung malaki na hit. To the fight. Iba hinampas ko. Onward. Sarap ng dot-dotin ah. To the fight. Treasure for the deeps. Mukhang iniwanan niya na Keep to. a lookout. Dito nag-pull yata eh. Kanina. Nawala Ay na no, eh. pakita Ay na. nawala nga. Nag-pull na kanina. Dalawa. Tekis. I go. Slither. Ingat dad ah, sinusundan ka. Ito, May ibon uli oh, may ibon. Dito ka pa sa kabila. Kunin ka lang ito. Bang. Wala na. Patrolling. Nahabol ka pa rin, hindi na luminya eh. Wala pa rin. Teka lang. Yes. Fire's courier has been slain. Pagtripa ng ibon. Kita. Attack speed eh. Oo, oo. Ano ko naman takot. Nakaskid lang kita. Guide me. I'll treasure this. Yan pa kayo. Ito ako. Pangatin mo muna. You're in deep water. Amazing. Look to the foe. Nope, wala dito. Oo, oo. Guard well. Agam. Wala na level 3. Takot. Wala lang kumodad ng ano. Deep ng- ones guide me. Bale wala defiance kay ano 'di ba? Kay silencer kasi pure damage yun. Pure damage lang yung seconds. Oh. Yung glaives. Yung seconds glaive. Wagog may Wala huding. naman oh. Onward. Kaya mo sila dyan. Keep a lookout. Hindi abot. Ay, hindi ko na block. Slither. Hindi abot. Guard. Na-stuck naman eh. Okay lang yan, na-stuck naman. I go. Oo, bubuhol na niya ako. Right, come on, your middle tower is under attack. Patrolling. Puta. Naku, may Zeus! Wala, Sorry, wala, Dad. In over. Dito na. Nabulagaan ni Zeus. Your middle tower. Are you seeing that? Defend. Ikot muna ako ng pauntian. Dito pa rin ata Zeus. Yes. Tapang pa rin ito eh.
Busugin ko lang itong mid. Oh. Oh. Gawin nyo. Look to the Dito pa rin yung Zeus. Ayun na dad, ayun na dad, ayun na dad. Bakit? Okay, Ayan, nakuha. dad. Nandito na tong Zeus. Pansin to. Okay na yun. onward. Nakabote yata yung things, ay yung Hindi, hindi. legs. Ito hindi nakabote. Si Boyd. Keep a lookout. Hindi ako makaangat dito, puta. Look to the foe. Ano pa ng bats? Thanks. Guard well. Eh, Dad, gusto mo ikaw muna. Range ka naman eh. Ingat na lang. I'm on to you. Yes, Gogo! my strength increases. Sa likod Ay, mo. silence ako. Kago! Normal. Warded? Ata, dito? Hindi ko sure kung dito or dito. Ayan, basta dyan. Dali ako ng isa. Saan na to? Ako talo na, isang talo na lang yata ako. Nang? Wag, nasa mid. Hmm, Nasa mid yung ano. Tekis. Nasa mid. Ayan, Oo, nasa mid. Ah, guluhin natin yan. Teka, teka, teka. Hold mo. Ma-hold mo lang yan. To the fight. Ay, dito. Ito. Ayun. Dampot oh. My edge. One, We're out of your depth. Binawian. Tayo na mo. Yan, tingnan natin kung saan may birds. Hindi ko sure Ay, that. itong words. Ah, dyan nga. Ah, baka meron pa dito. Sa baba. Wala ang TP. Guide me. Baka meron ka. Putang ina. Ibang pa. No delay. Slither. After them. Oo, dito na lahat. Hindi na kayo mabiro. Oh no. Oh no. Papakamatay na lang ako. The depths. Nasa baba pa kanina yung mga yun ah. Ang bibilis. Witchblade na pala. Konti tista na oh. Makakaano na yung Karen. Yung mid natin. Aga daw. Centurion return. Binito Nasa yun. Silvia Agin ako nag-global. Ha? Nang Silvia Agin ako nag-global. Ano lang? Power grow. Di, bugbugin natin yung nagko-global. To Yung the pwede na ako mag-net. Agad mag-6. Ooh! 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 Diyan ako, diyan ako. Hindi ako iwan. Mababot ako. Puta na. Patay ako. I go. Oh, gago nabuhay. Tama na mo. Solo mo yan. Nabuhay ako. Pinaka... Light tulong nung ano ah. Infuse raindrops. Ready. Yan lang. Dito na Davis. DD. Ah, hindi. Arcane. No delay. Ka-arcane. Zeus, sa likod mo ah. Keep a lookout. Ay dad, palapitin mo. Wait lang. Wala Wag, na yung wala aking pa ano. akong ano. Diyan na Davis. Yari ka na. Ako, nabuhay Patay ka ako. pa. Wala na. Ubus na yung ano. Oras ng ano. Tayo Ay, na. magaganims na agad siya no.
Silence nga ba to? May silence ba? Onward. Oo, pag lumubog. Kailangan ko lang range. Ikli-ikli ng range. Aking ano, To defend. skill. Shiny as souls. Look to the bow. Kailangan ko makadagger. Uy, Sakit lang. Deep ones guide me. tain ang hina naman itong ano. Yan. Kanina pa ako nagsisignal eh. Gago talaga. Ay, may bomba. Asan yun? Kala ko nandito. Kanina ko pa siya sinisignalan eh. Slither. Mahina Maso. sa map awareness yung ano natin ah. Yes. O, diyan ka muna. Diyan ka. Vigilance. Patay na uli ako dito. Kaya na nung rock eh, nakaka-irritate. In deep Nasa water. baba. Dagger na axe. Ay, Oh. nag-skill na. Gigi. Skill na naman. Global. Yun lang, dad. Na, nag-global ako, Chori. Skill lang. Wala, may hindi ako na-session. Hinahikan. Bash ka. Okay lang yan. Bigla nice. Patay. Nice. No, papi. You got call. Yari ka. Slam dunk ka, boy. Ayun na. Sticky. Magic Ayun na. stick. Ayun na. Para di ka ma-slam dunk. Ah, takot. Short sa mana. Kano sa mana yun? Radiant Tap. structures. 100. Lure me Paano ka? back again. Pwede naman. Tara. Dire Okay. structures SS ako. onward. Tangin na mo. Kailan ka? Ang sakit. Mamatay tayo pareho. Patay din. Di pang dumadalo yung ano. Wala. Ayaw niya. Ewan ko. Ewan ko dyan. Mga ngamatay Patay ko ni tayo. Derek. May sarili mundo eh. Ingat ka may awarded dyan eh. Pansin ko lang. Ayun na. Dadalaw na sa baba. Wala nang kasama. Keep a lookout. Ikli kasi naka. Tapo ako sa baba. I'm on to you. Kapandagger eh. Puro ako eh. I Puro. rush to defend. I'm poor. Tal na yan. Sige lang. Ilan Steve? Wala, ayos tal Steve. Yoko boy. Gago, sayang arcade. Ayan, pinatagal ko yung farm. Sorry na boy. Ayan. Neutral clips. Buta ba't wala tayong ka-neutral? Tamad. Wala nagpapar. Ones guide me. Yun. Bili lang ang dagat. Gogo mo. Ito tomorrow mag-void spirit. Ano, kaya puso ko. Scared yan. Ayan. Hindi niya alam siya setter. Wala ko. May silence naman siya. Wala pa. Agad ka ba? Uy, tara. Punta na. Ayaw ko talaga pasukin. Tatalunan lang ako nun. Guard well. Ayan yun na. Ako na bahala dyan. Ay puta, lawak. Sakit. Sa baba na. Binubuli na yung ano natin, yung carry. Latang masyado ko. Dad, Ayan na. Tumalon. Your bottom
Gago, may sarili mundo Hindi talaga makita yung talaga. ano natin, no. Mahahadugin pa yan. Your bottom tower is under attack, son. Dami. Takot itong ating ano. Nga ba nung ginis? Papapasok. Silence. Taba. Yun yung gusto niya eh. Tarantado po. Your bottom tower is fallen. Pwede yan. Hindi na tama. Uy. Chill lang. Lalo sa pantakas. Babado na pag ano na. Wala nag-kill. Tain na silence pa ako. Hindi ako makalapit. May poison ako. Putang tagal naman masyado ng duration ng poison na yun. Puto, nalapit ka sa akin. Ay, hindi, okay na pala. Hindi, tatakbo na ako pa uwi. Marat pa ako. Ayan, narat nga. Ayun niya, Ayan, narat nga. Mukhang mapapapipe ako ah. Sakit ah. No delay. Sige, ako na mag-pipe. Dalawa naman damage. actually talaga ng Keep Ray. a lookout. Pipe na lang ako. To the fight. I go. Gala lang mag-pipe, mag-attack speed. Carry ka. Onward. Babado rin pumasok. Bagay. Kaso nabili ko na boy. Yes. Yung kaya mo pumitas na isang hero. Nag-isa lang. Tabi. Nabili ko na eh. No delay. ayun. Mag-defiance na lang. Tay. Oh shit, let's go Tara. out. Andyan yung ano, andyan. Sige, kapitan ko muna itong isang to. Tatalo na ako. Tatalo na ako. Gago, silence. Oo nga eh. Ayun na. Tangina, sakto naman yun. Pagtalon ko, silence. Mga papi. Are you seeing that? Gusto niya kasi tumalon boy. I-sure ball. Kaya tingnan mo. Ayan, gago. O, silence ka tuloy. Ay, ang Yules. Padro. Sino Ang po? Yules. Ay, po. Patay. Patatalo. Radiant forts have been fortified. Ang Yules. Your middle tower is under attack. This tower is fallen. I return. Now go, get 'em. Mana na lang. Ita sa drop. Base Nipis. mo sa drop. Saan na naman siya? Top? Right, come on, your middle Yay, tower is tarantado naman to. Hindi makahalata. Liin yun, no? Ano makakakuha? Kahit isa lang. Oh, one dead. Na. Wow, that's good. Look to the foe. Yes. Baka tayo makakasave. Where? Slither. Yan yun, nakasagad. O kaya wala, nakita lang siya tarantado. Sige nga, may hunt ka nga. Also, hunt. Eh no, My course is too scared to release. wala na. Kita ka na dyan. Tayo pa madadali. Ba't sumasama? Ngayon naman sumasama to kung ngayon hindi naman kailangan Push na sumasama lang. tong bobo na to. Babatoan ko na ng SS ito. Hirap. Smoke ko yung mga yan. Napakambigi. Through your middle tower. Are you seeing that? Ano sila? Ayun, Ah, pasay na patay. naman. Dominating. Wala, direct tiger at Push mo na. Dire's fortified, I see. ayun na, TTP yan na, dito na. TTP. To defend.
Silence. Yun na. Wala kaming Sige, gagawin sige, wala. dyan. Okay na yun. Dominating! Your bot Lasing Yules to ulo. Patay. Eh, pare. Okay na yung SS. Get hot to it! Tampi. Yung nag-aganims ka pero hindi ka makasilence. Get hot to it! Namang naman tayo sa lineup eh. Hindi marunong yung ano. Void lang. Void. Hindi nga dumadalo yung Dinalawan ko na dinalawan niya. Ang poke ng inang yan. Ayun na, nasa na. Oh, yame. Warded sa gitna. Patay na naman tong draw. O nagsasabi dyan. Opera nyo na yung Patay ito. Look out! Teka, teka. intro lang. Wag lang yung void. Bobo yung void. Yes! Right, come on! Your middle tower is under Ano, attack! warded. Ayun. Sense. Hindi ako makain. Ay, Zeus oh. Ayun, ayun. Patay ako. Andito na. Susulat ka. Patay ako. Hindi. Naikot. Lambot lang yun. Wako ka ba? Ayun lang, na-curse pa. Ah! Ano itong lancer na to? Takbo boy! Tadas ka, Tadas sa ako, pekto. Eh, talatas. Hindi ako lang, basta buhay draw. Ah, patay pa rin? Isang mga patay. Paglabas si Sus. Sure. Hindi na nagtangka. Tao, bong pipi. Sabog. Hirap pumesto dito. Soldier on! Yung mga pagtalim ng cards. Nagal. Opera mo na lang. Ayun na nga. No, eh, Silence ori kayo agad. dyan. So, balang. Oh shit. Naku, papatayin ka din yan. Wards sa Utang sayang. na na. Papatayin ka din yan. Ay, wala na. Double kill! Kakasama yung mga yan. My power grows! Natanggal yung parts. Deep ones guide me. Ayaw maghiwalay. Ang patay na. Siyang sana hiwalay. Uy, nito. Slither. Kaya na naman ito, Uy, ayaw pa. puta. Uy, bitawan mo na yung SS mo. Your middle tower! Yang hiya pa to. Wala nang ano. Poke ng ina nito, bobo talaga. Not yet. Ah, Loh, kulit itong draw. I go. Eh, yun doon. Nag-farm lang yun. Di, kakanain nga siya dyan eh. Onward. ayun na. Papunta na sa taas. Dapat kinakat to eh, cut to. Ayun. Papunta. Ano? Ah, nunahin niya yan. Oh. To. Dadan. Wala tayo dami. Tagal pumasok. Wala. Puta! Ano yung ginagawa nun? Puta na. Nagiging mo yan. Hindi ko naligtas yun, patay ka na rin. Lubog, huwag nabuhay ka, idol kita. Under attack, sir. Panoorin na lang kita. Tayo na mukha. Red silencer. On guard. Blow your middle tower. Are you seeing that? I go. Fed in Blow your flash. middle tower. Are you seeing that? Run! Onward. Opya, nandito na. Yes. Wala na yung words dito sa Berglagit kanina. Ah, bantayan natin si Papa Draw.
Hirap po pera. Yeah. Hindi marunong kumuha ng yung Comics ka lang ako dito saglit. Cut mo nga. mahirap. Nakawala. Para ma-pre-hit kahit mamatay tayo. Basta ma-pre-hit lang yung draw, makati naman yung draw. Pero puta, ayaw pumasok. Yung point of problema. Hindi po pumasok. Kahit instant kill na yun. Slow hands Napanood lang kami. Kailangan kayo muna pumasok bago hindi siya pumasok. Bobo eh. Kikihis lang siya. No, your middle tower. Are you seeing that? Are you seeing what I'm seeing? Nope. Yan na yun. Run! Nawawala sila, nawawala sila. Wala sila oh. Patay tong Void Spirit. Ayun. Sabi. Patay ka sa... Ayaw pa rin. Ayun na yung silence, binitaw na. Okay na yun. Bali ano sa na yun? yan lang gag- Ang bilis na cooldown nun. Keep a lookout. Kasi, Ay, pwede na siya mang one hit dito eh. Oh. May ethereal siya eh. kita So kay Misal. Puta ka na. Buhay pa, putang ina. Buhay. Aroy, ang sakit. Tumalo ng puta. Ang Dennis. Ang Takinan to, ang dami mong skill boy. Nanganata nun. Ayaw niya umano. Nakita ito. Right, come on, your middle tower is under attack. Gagi, kung kayang-kaya niya ubusin yung walang lancer oh. Pasok! Pasok! Ito na. Taka na, patamahin mo na yung first move. Taka na. Sa'yo yung ball. Look, bobo. Ineteral niya sarili niya. Puta ka na, lalakad na lang sa gitna. Tatakbo pa doon. Puta na. Patang ina mo ka. Hindi kita ang bomba naman. May words ata o Legion. Hindi ko sure. Dito dad. Napatayan na po po siya. Tara. Ayun oh. Sumisilip po. Kanain yan. Kunin natin. I give no Hindi, quarter. kahit mamatay ako. Tara. Buhay na po na yung lancer. Go. Ano ko na yan. Pagpapalo lang. Oh no. Oh no. To the Ingat ka pa. May naka-SB ba sa kanila? Wala no? I rush to defend. Smoke. May smoke kaya. Tara, manggugulo tayo. Sarap pa. Nag-smoke. Ayun oh. Cut natin yung Zeus. Tatalo na na. What's Putak na Oh, BKB ah, BKB. Ay, ikot lang ako. Ano, papi mo. Ayaw niya tumalo no. Yung nga niya. Kain ang yan. Takat. Wala siyang Yules. look to the foe? Ingat lang. Papasokan tayo niyan dito. Putak na. Run! What Talaga. guide me? May serpent ka, dad. Lure natin Meron ako dito. serpent. Look to the foe. Ayun, nasa mid. Lure natin sa sulok. Ito. Ito si Hoodwink ka nandito. Hindi. Nandyan lang yung axe ayun. No? Tingnan mo. Sa likod. Shit, may Hoodwink pa dito. Ayun, pumunta na. Start ako. No, dad. Start ako. Kapito ako. Pinulok. Why you leave me? Hindi, nakapitan ako. Tali. Nauna pala ako tumalon.
Oo, bumalik. Yan, ayan na. Mapapatay natin yung mga yan. Oh. Toy lang yan. Dash out. Patay. Hindi ka. Hindi pa siya, no? Tangina, watching lang yung spirit, eh. Your bottom tower, mate. You better hop to it. Tama. Kada skill siya pinapanood lang niya yung skill Your niya. bottom tower is under attack, son. Kaya niya Tayo bitawan na sa, itong ano. kaya nga eh, nagpapakamatay na nga eh. Ang bano pa. Ayun, silence, patay siya. Your bottom tower is under attack, son. Silence yan eh. Pasok na tore natin. Your bottom tower just passed, mate. Yeah, I am sorry for your loss. Keep a lookout. Wala tayong vision dito, baka papasukin kayo ha. Yes. And that first ko naman. Mahina per skill ko, level 1 lang. To the fight. Yun lang. Dito tayo makapambuli. Tayo tuloy na bubuli. Patrolling. Rewards kaya yan. Ayan na, ayan na. Oh, sige. Swap tayo. This pleases me to know it. Puta, dyan na. Takbo. Pag-guess eh. Wag, wag, wag. Tumalon, tumalon. Pogi, asan na yung isa natin? Ito mananalo. Asan na yung isa? Nasa base. Oh, tapang oh. Ay, hold mo na yun, Dad. Sayang. Ayan, close na kasi ko lang. Ayun na. Bigay. Ayan. Puta, naka-base B. Nakatagas pa rin yan. Oh. Uy, gago. Bili na lang ano dyan. Pandigmaan yung item ni Void Spirit. Pero pandigmaan yung galaw. Puta na. Pandigmaan, pero takot pumasok. Ayun. Ay na, ako nga walang item. Ako pumapasok eh. Ayaw nyo sumunod eh. Tower is under attack. Pro disable kaya tayo. Ayan oh, yung third skill ni Moy. Instant stun yan. No hope. Your top tower is fallen. Gago, inabutan pa ako nun. Acorn. Doyo. Rush to defend. Keep a lookout. Tirahin lang yan ang first skill oh. Look Bobo to the talaga. bow. Eh, puta na. Pasukin mo Ayaw Void nyo Spirit. pasukin. Deep ones guide Silence me. lang. Patay. Ayun lang. Pasok puta. pa tuloy. Mawawan hit. Di pa nakatalon. Tawag. BKB ah. Oh, ingat kayo. Mas muna atras. Papasok na yan. Naku. Gago, natali ako. Lang, hindi tayo mabiro. Abot kaya na to. Ay, di. Your top barracks have fallen. Ay, gagi, carry pala namatay sa Are atin. you even seeing this? Come on. Ay, Your top barracks have fallen. The enemy's bottom tower is fallen. Kailan kaya natin makukuha yung mid? Cheap papi. Eto na mo yan. Oh, gago. Bago mana yan. ulit, naka-hold. Ito, meron pa ulit ako. Putang ang Matras ka na, Dad. Wala nang gagawin po. Bili ko lang. Patay ako. Well, your middle barracks, they're under attack. Di pa, syempre. Tara. Suicide Squad.
basic. Bago ba itong miss? May evade ba yun? May evade yung ano niya? Yung third Tayo. taas ng evade na hanggang 40% na tayo. Tayo. May cheat. So wala na tayong base. Nahuli na ang palag. Eh, Zeus tsaka ano lang yan ah. You're in deep water. You're in deep water. Tara. Kapante niya yata yan. Ano? Yung Void Spirit yung draw. Oh, kasama? Oh, kapag. Guard well. Tara, push. Kaya pa yan. Ay, no? Ay, no. Wala. Naku, slam dunk. Easy lang. Silence ako. Lobat. Can't do anything. Ay, nagbigay. Easy lang, easy lang. Money na lang. I rush to the Run. Sayang Arcane. yung arcane. Hindi ko sana eh. Apat yan, boy. Oh, sabo. Dep na lang. Ay, may dalang wards. Wala rin yung ano, drop. Pagka-PVP. Hindi na alam kung ano gagawin. no delay. Hindi niya finor stop. Your middle barracks. Hindi siya nag-silence. Nanood na lang. Pwede yan, oh. Take mo. Yan. Ay, wala yung damage. Ay, oo. Wala lang. Guluhin lang natin. Your middle barracks needs you, son. Sila, napaka-assess. Napakapigil eh. Spaman niya lang. Huwag kayo papahuli. Middle barracks have fallen. Kago ba talaga? Ayan o. Ay. Joke lang. Isa. Masakit yung isa. Joke lang. Mga babird. Yan na. BKB na. Don't waste your time. Pwede na ako sumali. Tara! Bigay turo natin. Ay, ayun. Ayun. I died. Patay ako. Tara. Oh, run! No! May call pa rin pala yan. Slam dunk! Gogo 68 na yung it ng Lancer. What to do? The enemy now has mega creeps. Gusto Right, come mo on. clear. Your middle tower Clear is pa under pangalan attack. mo. Oh, yung patay na naman. Tayo na walang map awareness. No, your middle tower. Are you Boy, seeing fight that? ako mga mag-tracks yan, boy. Ayoko. No, your middle tower. Are you seeing that? Your Dukin. middle tower. Kala ko mga dukin kayo. Mate, don't even look at it. Oh, your middle tower. Oh, mate, don't You even see look your at it. action? Oh, it's brutal. 10 seconds pala yung reflection. Oh, gago. Your Double ancient stun. is under attack. Fire with that on top. Gago, panalo naman ako. To the bottomless. Dudung. Importante boy, panalo ako kay Zeus. Nag-reset na ba? Ay, hindi pa. Di pa. 2 minutes pa ata. Wait lang. CR. Sorry mo, nabasag na mo eh. Oh no. Wait lang.
Ken Godai. Wait lang. Wait. CR lang. Active na pala ulit tong CES for Life. Buhay pala to. Let's go. Ano Moy? Sige, start ko na. Hindi nga Nag-usual ako ng bigay. galit na si Moy. Sige, tanggalin ko yung off para sure ball. Kami ni Dad yung support mo. Sure ball sa soup. Sige Dad, cue mo na Dad. Japan tayo, Japan. Akong pipindot. Japan, shit. Okay. Parang yung kahapon nakaraan, puro Japan din tayo eh. Nag-reset na. Die with your family. Typical. Nawala na tayo ng kalaro sa Japan
Japan. Na Viper binigay ang puta. Dun sa skin. Kulang pa nga ako sa shard eh. Pero kailangan manalo pa ng dalawa. Okay, daily. Daily. Co-op. Repeatable mission. Ano to ang color? Oy, Japan, ano na? Japan, ano na? Itong G-Wheels gusto ko natanggalin sa Alliance eh. Highest pick ascendant. Parang sa kalaban na yan eh. Yung alt ni Looking for team. Kim Lin nandyan eh. Ganda nga nung ating ano ngayon eh. Itong co-op mission, puro Blue Dragon. Kaya nga, ayun, kalaban na. Habang Kailangan ko pa nagda-daily. man din ito ngayon. Daily modes. Your turn Noko. to bang. Hard support. Ako. Sino ba mahirap Oh, ka? ako naman ang naging top lane. Swap ba? Swap. Sige, Ito chicks sa swapan mo. Oo nga, wala. Wala kang may swapan. Ay, hindi si Steve. Nagbara putik. Support. Ay, nagbara. Ako hard. 10 Ako hard. seconds remaining. Sige, Ako hard. sige. Pick ka na dad, pick ka na. 5 seconds Tanner remaining. siguro. Puta, Squirrel. nasa si ano. Squirrel, Ay, eh no? Open yung Kaya squirrel. may buy time. Ban. Naban yung aking pick. Squirrel. Try mo na 10 Mitchell Hammer seconds para. remaining. 5 seconds Kasi ako remaining. nagkampi dito. Puta na to. Ito na lang. Pick ka na dad. Lalabas na naman si Axe. Your turn to pick. O, di kunin natin. Oh, Poison. O, di ba? Team Poison. Teka. Kunin Donate natin si muna. Axe. Donate, Yun lang yun. donate. Kailangan tarpangan ng silencer. Kahit hindi ako nag-axe. Burn ba gagawin ko? O, counter helix. Ay. Tangina mo dito sa Team Bangay. Putang ina lineup yan. Spec tsaka Slark. Offlane yung spec. Hindi pa try ko nga. Puta ka na yun. Gaano ka na kasi yung call nito? Gaano katagal? Nagsasalita yata. Nagsasalita yun sa'yo. Sana man hindi nakikinig. 3.2. Pwede, pagbangga niya. Alam ko matagal naman yung duration ng stun. Lo, angos nung walrus? Puta, may skin pala si A Patch cut ng upon walrus. the rest. Okay yun ah. Mga Axe run. This is your poison call. type. Do it quick. Do it Prepare for battle. To the enemy. Correct, tabanggi agad.
Stat. Cut and run. Oh, predicted agad. Good day to fight. Bangay. Into war's teeth. Gusto ko sila. To battle. Papa Storm. Rest is for the dead. Kaso may punch. 30 seconds to battle. May punch. Axe charges. Na, iniwan ako ng isa. After Pag nakuha ko to, wala na ako magagawa. Enemies Third need charge. killing. Kaso mabilis dapat timing mo. Oh, pagkabangga, cast mo agad. This be a Kaya bad na Axe go. Abul! Let the Abulin carnage natin! begin. Puta ka na, unless yung yan. Wet my Kapay na blade. naman, may boots ako. Patay. Matik na yun, dad. Tansyado yun. Rest is for the dead. Tansyado yun. Galing punch yun. off late. Dahil ako To yung medyo battle. makamit ngayon. Slark Good D. day to fight. Madedebuff niya. Ano, normally mo na lang, dad. Forward. Sasaktan yan. Tingnan natin kung nagkaroon ng passive. Ay, nagkaroon ng passive. Tara, na may passive. Lugi ako. Passive ang kinuha. Cut and run. Normally mo lang. To the enemy. Wala siya. Into war's teeth. Uy, gago ka, Crips. Axe charges. Oh, gago. Mamamatay ganyan. Axe goes. Bastos naman Axe to. is under attack. So, skin eh. Enemies need killing. What the fuck? Kaput. Lambot lang yun. Axe charges. Ito na, may talo na to. To the enemy. Dalawa poison ko. Oh no. Good day to fight. Yun, yun. Ako tatalo na. Just lang. Got you, Holmes. Enemies need killing. Cut and run. Talo ulit. Poison. Normal lang. Puto ka Ano naman lang? bagay at mira. Ah, puta, hinarangan. Sad. Counter. Ayaw, ayaw, ayaw. Rest is Ayaw for the mag-counter dead. Helix. Ayaw ka. Tumala mo lang. Takot. Nag-counter. Atay ako! Grips. Axe goes. May pang-mana si Kumag. Wala lang. Into war's teeth. Sige, dito ka. Dito ka. Dito ka. Lumabas ka dito. Axe run. Gago, di tinamaan. Paano may heal? Taste my Hindi nag-healing. Nahiya eh. Normally mo na lang. Isa pa. Huwag na. Magkakastan yan. Paano pag hinihiling mo yung counter helix? Ayaw. Gago. Ayan. Level daw. Axe run. Abnoy ang potek. Yeah, okay lang yan. Tara. Axe. Axe. Dalawa na yung ano na to. Opal to. Ako nagpo. Here
Into war's teeth. To battle. Forward. Approval. A slice of the action. Nuh-uh. Axe brings the axe. Oh, joke lang. Good day to fight. Hihi. Axe Hindi ka na mapira. charges. Shadow wave. Gago man. Enemies need killing. No way. Dala ka na ng mangga. Rest is for the dead. Sa akin paningin. Axe trades in death. To the enemy. Wala yung bench. Axe charges. Kogu. Enemies need killing. Ay, shit. Ito. Wala akong ano. Wala akong ano. Long. You wanted out of it, didn't you? Patay. Ayan, stuck ka lang lagi mangga. Laking tulong yan. Patay ka din. Puta ka. Mangga lang katapat na mga yan. The axe's edge is keen again. Select ba yung mid? To the O ano? Hindi, enemy. top. Carry. Carry. Tap. Carry Respect yung mid. ata. Into war's teeth. Three generations under attack. Axe Oh, hindi. attack. Tiniro. Naka-regen mo. Uy, gusto mo? Naka-regen. Ay, wala na. Pwede sa Here comes the axe. Axe runs. And iniwan all bar. Kaya nagawa ko muna dyan sa baba. Axe goes. Kogu nilosit yung catapult. A slice of the axe. Tsaka ng best. Ano yun? Naglalagay ng... Gago, ako naman iniwan ngayon ito. To battle. Pwede oh. Hindi ako natatakan. Good day to fight. Isang dat baka pa. Cut and run. Rest is for the dead. Axe attacks. Axe goes. Axe runs. Attack. Ito ng boy nito. Ano ba ito? Ay, nakahanap pala. Franklin. Wet my blade. Forward. Axe brings the axe. Show your worth. Rest is for the dead. Cut and run. Axe is under attack. Axe death cuts both ways. Yun lang. Get out of here. Oho. Hehehe. Wala akong pake sa'yo bro. Tara, Patay mo lang ako ng patayin.
Sayang XP. Killing. Ay, nasakto. Sige, na. Kunin natin to. Blade. Kunin yan. Dami ah. Kunin. Into war. Pasay na lang to. Ayan pa yun. Invisibility. Good day to fight. Papahook tayo sa parts. Nag-disconnect. Kinabalatutan. Kaya ba talaga yan? Mid-spec? Malaki buhay yan. Bagay. 1k, 1k Feature nga. hammer Tignan rin, mo, 1k nga agad yan. Wala pang ka-item. Kasama ko dito. Missing fudge. I-heal muna Reconnect na ako. ba? Here we go. To battle. Tay ka boy. Ano pa gusto? Ano kaya atras na? Chok lang. Axe charges. Ingat ka doon. Nasa mid. Attack. Sa mid. To the enemy. Killing spree. Nautakan eh. Nautakan. Into war's teeth. To battle. Tagal naman ng ipon. Rest is for the dead. Putak. Saan? Good day to Pogi, sumobra siya ng gulong. radiant structures. They're fortified. Ayun. It's under attack. Huwag Loko! Fight if you can. Axe runs. Spec ah. Enemies need killing. Wag. Kaya mainit. Chill yung horses. May bench nga oh. Forward. Prove yourself. Loh, puro zigzag na siya. Ayaw niya manghatak. Sige. Sige. Crave. Okay, laban na lang. Tayo na yan. Okay lang yan, okay lang. Nice na naman. Wow. Patay yan. Bigyan lang tayo ng space sa ating mga malulupit. Gusto no, sarap naman yan. Oo nga, no? Sirahin na yan. Push natin yung baba. Ako na The si war may sirahin now natin. continue. Axe bottom is missing, according to Axe. Killing spree. Yup. Dami naman sa mid. To the enemy. Dominating. Gogo, double kill. Kill. A slice of the axe. Init. Yari na siya. Dito ako tamakbo. Wet my blade. Axe is promoted. Axe is not ready. Axe waiting. Stinks.
run. Oh no, Papi. Shit. Dala tayo. Cut and run. Sorry boy. Enemies need Dito killing. Lancer. Dideward dyan. To the enemy. Into wars. Your middle tower is under attack. Wag, wag. Nandiyan na rin ako. Oo. Pumasok, pumasok. Ikaw abulin yan, pwede pa yan. Good gate of Si Moy pala pinakapatay. Hindi ako pinapatay yung baka. show your worth. Tayo natin. Gago, di ko maslam dunk. Di ko time nga yung vortex niya. Sumasabog yung vortex. Bad trip. Target. The enemy's Daw middle tower makuwang ano tuloy. Ah, basagin na yan. enemy's bottom tower is falling. Here comes the axe. Tara, mid ba? Basag na ba mid? Rest is Basag for na the pala eh. dead. It is not yet time. Axe run. Taste my blade. Ingat tap ah. To battle. Sagi natin yung top. Enemies need killing. Axe is not ready. Awards ko. To the enemy. To your middle tower. Are you seeing that? Dark light. Your bottom tower, mate. You better hop to it. I'd look out if I was you. Dito na. Dami. Kailangan sa akin. Sige. Yata abot. Silence eh. Patay yan no? Tesla ko. Patay. You can do it, Moy. Sige. Nakaship adjuvant ako. Sige lang. Yung carry muna. Ito, tumatakbo dito. Nice wave. Nice. Double kill. Uy, patayin lang nila ako ng patayin. Wala akong pake. Andiyan ka yung dad ah. Ah. Gagita. Okay lang na yan. Ayun ah. Ito to. Axe is all the reinforcement this army needs. Gago ka, Patch. Wala ka nang pupunta. Mamatay pa ako. Axe takes your coin. Parin. Ayun, ang trip. Hindi. Kala niya makakapatid. Hindi, I mean, yung spec nag-mid. Ay, Thompson ult. Forward. Into war's teeth. Cut and run. Dapat. Axe is not ready. Wala na pala dito. Forward. It is not yet time. Dito, bigyan nyo sa kanila yan. Moy, oh. To battle. Sa'yo. Wala daw. Ay sa... Wala na. Damage. Sa ano pala? Rest is for the dead. Gold. Ogo. Ba't di namatay yun? Okay, no, normal lang ako dito. Huwag katakot. Hehe.
Patay ba sa atin? Wala. Hindi. Ako mo. Na berserker call ko eh. 4. Gagaraw. Na-call ko yung 4 eh. Ba't wala mo makamatay sa engine? Ako yung natake ng slug eh. The enemy. Good day to fight. Ay, ayun. Ayun, cover lang. Tayo lang. Hindi, yun oh. Hindi ako makalapit. Bagal ko. Ano lang, patch. Gusto ko to. Sige. Lalaban na lang ako. Ano buhay ko? Nilaban natin ito, baliw to. Sige. Oh, Isa na. lugi tayo dun. Silence. TP! Wala na. Goodbye to you, friend. Dapat dagger eh. Wait for me. Kaya pala matapang yung ano, Aghanims pala boy. Aghanims si Slark Dogs. Yari ka dyan. Baliw na yung ano. Enemies need killing. Yari na yung stun pag may pumunta pa dyan. Walang mana. TP out. Respawn yung top. Papunta na. Axe charges. CDTP ko sa baba ako ng TP para makadagat. Enemies need killing. Forward. Pwede tayo mag-smoke. Para dagger Rest na is for the dead. ito. Padji pa ro. It is not yet time. To battle. Joke lang. Good Too day to deep. fight. Too deep. Lotus. Cut and run. Pa-triangle. Axe goes. Axe is not ready. Ah, ganun pa. Ang gawa itong bara. Dad, patayin mo muna. Wards. Quickie ano lang sa To ano. the enemy. Patay na yung ano. Bench. Chew, papi. May mana kayo dyan. Pinahuli. If they hold to it, damage. Coin of the realm. Patay ako. Hindi yan. Bago, di ka naabot dyan. Sagal. Silence. Patay. Look! Silence. Kaya na, di. Ano para? Silence. Sa likod pa ako, boy. Sino lumaban? Wagi. Here, Radiant's been fortified. Nah, mate, don't waste your Bitit time. pa ako kanina. Huli sana Slark. The fuck? Call mo muna yung start kasi pag nag-edge na wala na kung Oh, you're Kaya nga, big Slark nga tower. inaano ko Oh, eh. mate, don't even look at it. It is Gumo kayo eh. Right, come on, your middle tower is under attack. Yules. May Yules pa si ano? Ah, shit. Walang Yules, papi. Axe is back. Enemies need killing. Sobrang pa yung ano niya.
comes the axe. Gold steel. Rest is for the dead. Thanks. It is Tara, not tara. yet time. Mana Sana natin speed si ito. Papi Moy. Axe guardian. Envy mo yun. Dedeward. Kaso mukhang naka-deward na to eh. To the enemy. Ayan, may smoke ako. Not yet. Axe Tayo run. na lang. Dali, malayo pa. Pwede yan. Not yet. Silence ako. Puta. Wala. Ano yun? Na-hook? Glimmer. Good day to Wala fight. lang silence. Nag-glimmer. Wala nga na. Right first. Yun lang aabangan ko talaga doon. To battle. Pa. Ito, yung mga umihiwalay, patayin yan. Nag-TP. Axe is Ito, not ito. ready. Forward. G. Cut and run. Deward mo na dito. It is not visibility. Kunin ko muna ito. Axe goes. May mana kayo. Your top tower is under attack. Rest is for the dead. It is not yet Ito time. na naman. Ingat, Enemies ah. need killing. Diyan yung ano. Lancer. Into war's teeth. Tapta. Axe Ayun, charge. ayun, ayun. Oh. Ito na naman si Tanga. Oh. Wala na. Your bottom tower is under attack, son. Ayun o, nag-iikot to. Tara dun o. To the enemy. Double damage. Eh, charge To lang niya. battle. Axe is not ready. Na-stun pa siya oh. Oh, gusto ka punta. Gusto ka punta. Has no time for such nonsense. Tala kay top. Nakita na. To the enemy. Eh, nag-charge ulit siya. Eh, Not yet. Into war's teeth. Onto the stake. bobo. Kala ko sakto na. Wala akong mana. Axe goes. Ayun, nice. Okay, push mo yan. Pupush namin mid. Wala akong mana. To battle. Ingat sa hook, dad. Okay lang kahit. Ano, hindi na may tanim. May heal pa ako. Eh, joke lang. May ace. Ayun o, pepper sa'yo lang. Not ready. Ako. Ayun na, tinalo na naman. Yan, dito kami. Tinabera namin si Moy. Puta na silence pa ako, wala. Silence. No, di pa namatay yung Pudge. Hindi. Oh, bro. Gaya ng talo mo. Di pa namatay yung Pudge. What the hell? Peace. Haste.
stupendous. Tayo ba na daan? Enemies need killing. Hit ng mana pool nito ni Axe. Axe charges. Forward. Pinusot Rest sa is ano. for the dead. Axe is not ready. Lang wala siyang smoke. Not ready. Doon. Wag, hayaan mo yung bara doon. Kaming carry, ano. Wala, ako nakikinali. May ano ka pa? Dami ang bara na yan. May... Tayo, pusak na. May hook na rin. Hindi na pala ako bubuhayin talaga dun. Tagal kasi yung 20. Blood turn na yung isa. Nangaril tayo. Full bottom tower, mate. You better hop to it. Tayo damage. Wala ako damage. Bot lang kami. Ating bigay to. oh. Lives to fight again. Is under attack, son. Anong ano na? Shark. Don't let the edit supplies stack. Tataas yung chance. Tapos na-damage ng kalaban. Parang siyang Titan. Good Patakas day to na rin. fight. Stacks. Stack. Dami. Ayun. Decent. Ano siya, Nadedebug. dami. Lit na... Rest is for the dead. Uy, sino na naman yan? Sino to nasa baba? Forward. Ulo. Dancer oh. Patay. Mag-isa. Ano? Pag Tangkaw. wala. Axe goes. Napaka-TV. Bottom is missing, according to Axe. Ito na. Axe charges. Uy, joke lang. Tara, tara. Hindi naman biro. Ay, wala Peke pa yun, peke yun. Ayan. It is not yet time. Cut and run. Hintay ko lang ulit magpakita yung Lancer. Not yet. To battle. May breaker. Kunin mo na nga. Nasa base pala siya. Axe gains strength. Enemies need killing. Oh, tignan tumira siya, no? Ito. Axe run. Mahuli lang yan oh. Takin na silence yan. Normal. Sige dad. Makabera ka dad. It is not yet time. Buyback pa siya. Good day to fight. Heal ka na dad. Axe is not ready. Dapat sa marami. Para malaki. Gago, sumakto yung ano. Eh, Ano to? Na, kain ng silence yan. Tagal. Pumasok na ah. ba ako yata. Oh, wait lang. Sige, magkakaano. Enemies need killing. Vision lang kailangan natin. Axe is not ready. Prove yourself. Nandiyan na yung ano, Slark ah. Sige, sa akin nakakall yan. Okay. Uy, creep! Nice! Okay, papakamatay na ako. Bahala ka dyan. Yan, wala mga matay. Ayan na, patay ka na nga. Wala na akong ano.
wala si May, wala na tayong ano. BKB ka rin, Steve. Stupendous! Pangit kasi ng BKB. aking trinket. Aking neutral item po tayo. Wala pang lalabas na magandang item. Zip. Dyer's fortified, I see. Ala, yari ka. Ability. Nahit yan sa mukha. Gaganon sa palabas yan. Storm ah. Higop, higop. Right, come on, your middle tower is under attack. Sisip pa. Radiant's been fortificated. Ilan nag-buyback? Waste your time. Sa Oh, lap. your middle tower. Are you seeing that? Touch yata. Ay, yung charge. Ah, Tower. patay pa siya. Cuts Ah, Walang ano. forward. Hindi ako makapag-words. Tingin. bago, wala ako dyan. Sharpens. Dark light. Axe runs. Hindi tayo makaano. Axe trades in death. Sot uli oh. Not yet. Yari tayo sa ano eh. Axe goes. Wala tayo SOD. Not CD. yet. To the enemy. Ayun na. Ayun oh. Tayo sa taas. Tayo sa Nasa akin, nasa akin. Nasa akin. Dad. Help. Ayun. Wala na. Puta na, nasta na to. Naka-delivers pa na. Gusto ko lang siya. Makamatay itong para. Nice. Nice. Here. Run, bitch. Ooh. Your bottom tower, mate. You better hop to it. Ah, buhay naman pala si Mo eh. Sige. Magawa mo. Ayun. Blasting rig. Ayun, dad, kunin mo yung trickster. Gun brightness. Ayaw pinapasokan. Trickster. Awakening. From the red mist, Labasan axe natin. returns. Yeah. My waters rise. Baliwa tayo no. Uy ko lang ito. Ay, puta. Spell freeze. Nakawar ba tayo? Hindi, Ha? di ba? Bakit? To the enemy. Oh, no. Pinatay lang yata ako. Pinatay lang din ako eh. Pero okay lang. Guys, hindi ko pa naman nire-restore yung aking mga ano. Sige. Rest is for the dead. Sino ba yun? 777. Ah, Axe goes. 210. ah. 6 pa lang. Kapadamihan. Bakit? Travel pass pa. Balik lang tayo ng balik doon. Bahala dyan sa buhay niya. Ayan na, ayan na, ayan na. Forward. Good day to fight. Ako ba yan? Hindi. Lakbol niya. Fight. It is not yet time. Enemies need killing. What do you buy? Babalik siya dito. Wala na akong XP. I-set Axe you. charges. Ayun na. Cut and run. Taas. Axe is under attack.
Axe run. Forward. Tara. Nalo. To battle. Wala pa rin ba tayo sod? Nauunahan tayo. Ayun na. Axe goes. Hindi tayo kita. Enemies need killing. Kaya sabi. Putas na, naglag ako. Axe run. Okay, babante ako ka. Ayun. Shit, wala. Tagal. Palag. Maraming mana storm, marami pang mana storm. Sige dad. Nice. Sige dad, makakatakas ko dad. Sige. Sige, dyan mo yung. Back lang kayo, back lang. Stun. Hindi, yan lang, yan. Buhay pa kasi slug eh. Tangina mo pa. Stun. Adukin. Kaganos pala ito. Basta okay lang kahit ma-deads ako. Ayan pa level 20 na. Hindi na lang. Tagal pa yung at Bigay lang. dalawang NB. Oh, Diba? susunod ko na yan. Ayan, doon pa rin siya. Ilan na ba STR niyan? 12 pa lang pala, Diyos ko. Nabantayan nila yung ano, RS. Good day to fight. To the enemy. Simulan nyo na kayo. So level pa. Axe is not ready. Rest is for the dead. Ako harang. Harang mo yung mga ilog. Dead. Radiance to battle. Not yet. Ay, Under attack. Yun! Wet my blade. Glimmer. Ano ka na yan? Axe rises in race. Parang gagi. Axe Ang charging. Wardski. Here comes the axe. Smoke. Axe run. Silence ha. Sige, ako na sumulan ako lang. Sorry. Sige, okay lang. Sige. Okay lang, kahit ma-deads ako. Ubus yan sa storm. Tangin na nyo. Slurk ha. Mind slurk ha. Nasa likod mo dad. Nice. Nice grave. Slurk ha. Yari mo. Out mo na, out. Nag-out sa storm. TP na! Eh! Run that! Panis! By time shit. Okay boy. Basta pag nakita ko strike tsaka spec, ako nasasalo lang ang normal attack nun. Oh, tayo na. Ito na sila. Ay, tumalon agad. Parang next item. Pwede na yan. Hindi tayo makabasag ah. Pero commit sila buyback lahat, di ba? Tama ba ako? Is restored. Revive back. Let's hide him. For fighting. Axe charges. Sinabot.
is under attack. Puta na. Hindi umabot. Ito ko na ano. Maraming Aji yan, boy. Gege, nakatak niya. Nice, so, bus yan. So, daming Aji ni ano. Daming Aji yan, ha. Panis! Panis! Ako, galit si sister. Buyback na. Walang mapupuntahan yan. Walang mapupuntahan yan. Ayun, nice. You had your warning. Patayin lang nila. Patayin, boy. Wala akong pake. Importante, manalo tayo sa clash. Ay na. Stocks. Oktarin ka na ba, Dad? Hindi. Nagrekta akong glamers. Kaya pala eh. Benta. The enemy's middle barracks have Hindi, okay lang. Para mabwisit din sa'yo yung slart tsaka yung spec. So, dito. The enemy's middle barracks have Gusto niya mega, Mega daw. The enemy's top tower has fallen. Pwede niya natuloy The yan. enemy's top barracks have Pwede niya fallen. natuloy yung mid. The enemy's top barracks won't be troubling you. Matay si Lens. Hindi natulog. To the enemy. Tama ako sa picture. Huwag ginasmoke. Sinmoke pa yung storm. Ang galing. The enemy's middle tower wants Storm. double kill. Storm yung sinmoke. Gag. Ay, lalabas na sila. Yan. Napupunta dito si Slard. To battle. Sige, gogo. Ako normally mo. Dito ka. Long point sa'yo. Pero talo ako sa duel. Talo din ako. Like, parang ganun pa. Pati panalo tayo. Nakatakad. Hindi pala ako naka-Aether Lens. Oo, kaya nga sabi ko, la, di abot yung grave. 10 grave save. Pampadagdag sa Baliw na crystal. yung pumapatay na yun. Lakas tama po. Level up ulit yung aking ano. Wala, mabaliw-baliw. poison touch. Mabaliw-baliw sa'yo dad yung kalaban eh. Nagiglimmer. Buti wala silang dust, no? Wala. Nagiglimmer Wala, ka yung lang. mga pupasok carry. Nagiglimmer lang siya sa harap eh. Puti. Pati tuloy yung bara, di mamatay. Ah, boy. Last one. Sige, wait lang, CR lang. Patay si Ma'am Toy. Busy sila sa baba. Oh. Apat pala sila nagbabalorant. Hindi na siya bumalik. Puta ina. Nakakaisa pa lang siya sa akin. Parang nalulunod yung ilong. Wala pa yata sa stick set. May inom din muna ako tubig. Bubog sa bugs, mabring Let's po. go, let's go. Yun na lang.
Jupon. Lalala. Start ko na? Hindi pa. Kita, inom ka man na tubig. Sige, sige. Queue nyo na. Uminom si Dad. Ah, uminom ba? Sorry na boy. Wait lang. Basta queue nyo lang. Aray ko. The odds Japan, Japan, were Japan. stacked against her. Captain's mode. Ay pre, sorry. Last game na namin. Sino pa? Dahil may gusto sumali. Meron kasi humugot ng ano eh. Ng isa pa. Hindi tayo makapag-rank. Uy! Makakabili pala ako ng shard. Let's go. Susi. Saan yung susi? Tools. Buy, bitch. Purchase. Anak ng... Okay, let's go boys. Ano si Dad? Ano ako? Off-lane. Ay, pare. Swap tayo, swap. Off-lane. Ban ulit puta. Ilang muerta. Tayo Wala na. ng puerta. Tayo na mo sniper. Hindi na naman siya naban. Wah, oo nga no. Ano ko? Ba't di na ban yun? Mm, LC na ban na naman. Tangina, natatakot sila sa 10 LC. seconds remaining. What the fuck? parang 5 seconds remaining. puta. Pick na kayo, Dad. Pick na kayo. Ubus lang tayo Good. pareha. Good shit. Support ako. Pwede, scary ako. Ayaw mag-pick ng isa. Support ako, support. Come on, your turn to pick now. Taas ako. Oh, oh. I'm support. Doctor. Tayo na yan, 10 Doctor. seconds remaining. Hmm. 5 seconds remaining. Kasama ako dito sa spot ko, puta. Naka, Patayin mo ulit, Dad. Sana kaso, parang dumakbatch. Patayin mo ulit. Patayin mo ulit, Dad. Patayin mo yung 4. Tangina, kinapos pa ako sa null talisman. God damn it. kinapos nga ako kahanan Gago. nakaraan. Ay, Tagal ko red name pa rin ako paglabas. paglabas. May tumabi sa'yo nun, kaya ganun. Nasa 1-2 pa rin ata yun. May tumabi yun, kaya ganun. 1-2 ba o 800? Dapat Parang ano yun 800 eh. pala O yun. walang tatabi eh. Malinis yun. Parang 800. Wow. Magic. Parang lahat sila magic ah. So kailangan din natin ng damage. IO. IO katapat ko. Si Dad katapat yung jug. Jogger na tampo. Parang tama. Agad ko. Support ako. See another sunrise. Hindi, normalin mo lang. Nawa ako set. Yawa.
Mga damit na karakter. Si Step lang makakibigay ng ganyan. Gaano na kay inaana. Hindi ko na to ano. Ngano? Magkano? Istig niya ako. Magkano daw yan? Ngano eh. Ayun po, nagsalita na. Yari ka dad pag nagsalita yung kakaintindihan ka. Battle pass level ani. Gikan na. Kinsa na account. Kanino? Ano ba Feeling na lang. Kala mo marunong ang puta. Kaya kayo no, panggap eh. No? Nakikinig lang naman eh. Meron. Nakamute kasi sa Meron. akin yung team ano eh. Hindi, minamute ko. Ayoko ang ingay kasi pag i-stream eh. Ako Ang apat. ingay. Ito. Kunin nga na sa taas kagi, apat pala. Sige, dadangat ka. Ako dito. Sige. May Wala, tali ka umabot naman, ako. di ba? Matatali mo yan. 3, 2, 1. Ay, wala. Wala po. Yan. Save. Apat sila dito eh. Okay lang. 2 for 2. Not bad. Hindi tayo madidisgrasya dyan. Hindi pala pumak. Wala pansin. Gulat na lang, dito yung punch champion eh. Ay yung jagat. Ginawa nila doon pati. Dr. Rob. What? Riley? Kawawa to. Riley. Hindi, nag-TP. May Witch nag-TP. Doctor. Kago. Putang ina. MMR is just a number. Nag-tip yan. Nag-TP, may Ay, nag-TP. ayaw lang nag-TP. Deep that, that's Normal naman ang normal season eh. ng TV. Parang maka-first doon pa to yan. Tayo na pinipilit. Itin check go. Di Baliw na na palis nga dito. tayo. Riley pa rin dito. Baka ito carry nila. Ano, Riley pa rin. nahagis ni Tiny kanina yung nag-TTP. Si Witch Doctor. Si IQ ako. Duraan. Pag-ano na lang ako. Pupul na lang ako. Ayaw pa rin mag-tip ng carry. Nandito na. Wala na. Ayun Ang answer na. Then, lakad na natago. Sino yan? Witch Doctor? Lah, ano to, Ana? Doctor carry nila? Hindi, puta, yan yung heal na masak, ano? Anti-heal. Oo nga, no? Matagal lang sa lane, Tignan mo. pero hindi masakit sa ano. Ayaw ko sa lineup. Pag wala akong third. Wala sila dyan. May level 5 natin. Paano? Boys, Korea. Well, Hindi yung bilog yung patayin natin. problem now. Pwede, yung bilog. Mas matagal mag-heal. Kasi na-amplify ito pag nakalink eh. Ito naman, mag-heal lang yan. Ayun no. Men, level 3. Look. Ayun no, tignan mo. Auto pull. Nalambot yan. Maya, pa nag-level 3 tayo. Mali na, mali na pindot ko, puta. Ayun, ang lambot ng bilog oh. Oh shit. Yung bilog kasi unahin niya kasi kaya kapalit niya sa dog sa samahan niya. Yun lang. Naka-overcharge pa. Sana lang. Puta, nice. Mamamatay po sila. Watch your step, eh? Heaps of danger. Okay lang yan. Level 2 pa lang kasi. Mamaya ramdam na nila yan. Tingnan na. Wala na yung hili-hili niyang mga hype na yan. Mag-isa lang yan, oh. Okay.
Run, bitch. Joke lang. Wag tad. Mababanda blessing tayo. My flight muscles. Oh. Yes. More for me. Unleathered wings. Nagpupul yata. Sweet salivation. Close, but not quite. Tapos ako sa bato. Hindi ako lang. Glide on. Kasi ayaw. Ay, nagpupul. Hindi. Hindi dito. Nawala creeps po. yung ano eh. Ah, yung range. Yes. I roam. Paghamitan sa akin, no. Hindi, ganyan gagawin niya. Natatakbo. Ay, Your bottom tower is under attack, son. Unleathered wings. Bilis naman ng projectile ng skill nun. Swoop the battle. Pull mo na lang. Glide on. Daya. Grabe yung heal. Little is missing. I fly. Uy, bumalik kayo. Nakuha pa yung ano. Ahead. With Ayaw, kailangan. intent. I fly into a rage. Ingat lang dad ah. Overseen. Forward. I fly into a rage. Swoop the battle. I fly. Unleathered wings. Ano yan? 5 months na. I glide on. Here's poison in your eye. tatayo ko yung banner, kapilit. Tayo ko yung banner. Don't wanna die. Okay, kaya niya na yan. Yes. Wait lang. Quickly as I go. Indeed. SS. Tama SS. Ay, patay ako. Sorry kayo dyan. Middle tower is under attack. Pero gawa ng pack. May patch ha, pero nag-book na yun. Puta, dito na rin yung ano. Pinahamak lang kayo niyang ano. Wala pa siyang Ah, SS. wala palang SS ito. Pinahamak lang kayo ng ano. Forward. Overseen. Gogo, may patch nga pala. Kasi, Thrust. Yo. Kaya na. lagay nga words dito. Unleathered. Ako naman, natin Riley tayo dito. Yeah. My poison 5 months concentrates. na. I fly. 3 the hard way. Attack. That's it. Comes Ano green. nga delay. Babat pa siya ng stun. Sa akin naman bilog. Naiiwan. Ay, puta na. Naiiwan, Tumama sayang. yung ano. Indeed. Naiwan yung Nai-click ko bilog. sa hero. Kuya, ano ito? I Wag- fly wag- into a nag- rage. Bug lang yan. Visual bug. Visual shit. Daming mana nito. Battle. Kainis to. Forward. Di mabuli. I'm under attack.
Ay, puto. Saan muna kayo? Slow muna. Ito, itong isa. Buhay mo, Dad. Sige. Ay, puto ka ng laki. Laki ng damage. Puto, 74. Your bottom tower's under attack, son. Radiant forts have been fortified. Agis sa malayo. Oh, walang pagtatapunan. Bottom tower, mate. You better hop to it. Your bottom tower, mate. You better hop to it. Baba... Pa-SS mo na pala. TP bot. Kaya papatayin na lang. Ah, pwede, pwede. Ano? TP bot. Pwede ako mag-TP dyan. Kaka-TP lang ni Dad. Oo, walang kakatipi. Ay, gago! Ayun na. Wala akong TP. Oh shit. So sorry. Oh no. Nakatipi, stop. Oh, nakatipi. Pamit, stop. Dapat talaga TP. Bumalik ka sa baba. Wala. Wala boy. Ka-TP lang. Ongoing ka-TP. Hindi pa niya natos. Gago, hindi niya natos. Iniiwanan ka Uy, ng ano mo. ito naka-hook. Ay. Ha? Hindi naka-cancel yun? Hindi nakakancel yan. Pwede na ka bang habit ng kontian? Ah, nagdodota na rin siya, no? Ano nga dito? Hindi ka na ng mid natin, boy. Hindi ko pinupuntahan. Okay na. Ano? Tara. Sige, Dad. Tsagain mo muna. Pa-level ka lang. Tutulungan ko itong baba. Ayaw ka ganun ng mid eh. Kahit tore ka lang. Shotgun mo lang. SSUS. Oh, your middle tower. Are you seeing that? Stay near. Nan tayo. Ah, bagal ko. Yeah, ako lang yan. Hindi na sila lumabas. Wala na dito sa taas. Ayun no. A prize. Yasha na pala to sa kupal ah. Dito ulit sila. Patay. Kadidi. Sayang. Wala kang maledik. Tara, guloy na lang guloy niyan. Amoy, sa'yo na lang tong lifesteal. Eh, sa'yo na lang sa kanan. No, Dad! Hindi, wala maledik. Pumato kanina yun eh. Tapos tayo mga piste.
Look, your middle tower. Are you seeing that? Pogi. Right, Hindi come nyo on, kaya your yung middle ano, tower is cube? under attack. Your middle tower. Oh, mate, don't give me look at it. Oh, it's brutal what they've done. No, mayayari yung stock natin na yan. Ah, may stock ba? Ano item nito? Ito? Ah, may stock pala oh. Tayo ba natin to? Wala, Pwede naka ko- ano eh. Naka heal type. Cancer eh. Nag-swap sila late. Oo. Hindi ko maano baba. Di naman din mabuli. Tara. Tayo natin to kahit yung bilog lang. Ako na sasalo. Ayun o. Ayun, sana. O yan, yan na. Gago. Ina mo. Tama na mo ah. Wala malakas ang Lihil pala kayo ha. Ako sasalo niyan. Pushin Right? natin. Time to hibernate. Push tayo. Your bottom tower is under Kahit may attack, jug pa son. dyan. Here, Radiant's been fortified. Oh, mate, don't waste your time. Gumagana sa tower in Desolate mo, Moy. Hindi. Hindi. Dire structures are fortified. Ah, hero lang. Look, your middle tower. Are you seeing that? Dalawa na sa mid. Eh, tagal naman yun. Baka mabasa. Eh, walo to. Puta ka ah. Walo Basta pala ah. Ito to. Patay ako. Sana. You better hop to it. Buti na buhay. Hihihi, nabuhay. Ako talaga malakas si... Ayun, may bird. Dagger na ba siya? Hindi pa pala. Ay, Nawala. wala na. O, natapos na. lang. Natapos. Ubus na. Jug ata yan. Ikutan lang tayo yan. Ewan niya na, ingat kayo. Oo. Ako na lang muna. Ito yung clip. Okay, may nakasalubong siya no. Yari siya dyan. Dikit na siya sa creeps. Oh, naku, ako pa. Hindi yan. Tara, may silence si ano. Guys, naku, ito, naku. ito, ito. Tagal naman itong ano na to. Nahook pa. Ay, chupapi. Mati yung puta na. Tsakit. Words lang nilagay. Right, your top tower is under attack. Oh. Tayo na ano eh. Tayo nakakana. Pancho. Warded din eh. Kunwari di kita. Your bottom tower is under attack, son. Sisira na natin dito. Oh. Ah, baka pasukin yan si Pak. Ayun.
Ingat ako. Maginintay lang namin umangat. Right, come on, your middle tower is under attack. Yung bilog, yung bilog. I'd usually like to choose myself. I'll make the decision. Tayo magagawa doon. My gratitude. Jack, oh. Gago. Alam, di ka kita. Ay, walang Dire's fortified, I see. Right, your top tower is under attack. The enemy's middle tower is Siya fallen. lang. parang pangkaso. Ah, mahirap yan. Kailangan maano Ewan. natin yung bilog. Dagat na kaya si papatayin. Hindi. Tara. Wala ako. Nagbe-bait yan, nagbe-bait lang. Huwag yan, ayun, may patch oh. Wala ka rin mana. Kaya niya lang yan. Magbibigay lang ng space sa jug yun. Sa baba. Pag-meta. Baka akong Kaya ready TP, ready TP. Ay, hindi bagay sa akin. Radiant's Damn bird. courier has been slain. Oh, why'd they have to go and do that? lipat siya. Pwede yun. Ano ka? Ayun ako. Puta na lahok. Dali habang walang jug oh. May ano ka na ba? 2 seconds. Ayun oh, pwede yun. Sige, papalag kami dito. Nag-smoke, nawala bigla oh. Ingat baba, ingat Sa baba. Nawala bigla eh. Ayun oh. Ayun, ayun. Kyop, 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 kyop. Bilog, bilog. Ito na. Bilog, bilog na. Ito yung bilog oh. Ay, Okay, okay. puta ka na, Okay lang yan, babalik okay lang yan. Babalik yan. Kung matatiming niya yung TP. Ah, Sige, sige. Wala, bantayan lang. lagi. Andiyan yung Juggernaut. Hindi, hindi lalapit yan. Nalapit yan. May Omni. Sa Tigyusan. Gago. Destroy your enemy. Lalapit yung boy. Takot na yan. Ang dala na yan. Baba tayo, pwede magpush sa baba. O, to pilitin natin. Top. Top pwede. Dito si Pac. Ingat kayo dyan, ha? Ayun na nga. Oh, no. Tara. Sa Tali, malupit. Tangina. wala. Lang, BKB. May ingat. Okay, out lang, out. Nice Wala. tali. Sige, dyan ako. Patay ka Patay. pala. Ayun lang, patay ako. Hindi kita maano. Patay ako, nakakasalubong ko dyan.
dagat na. Bobo ko sa video. Hindi mo kaya yan. Testing lang. Right, come on, your middle tower is under attack. Radiant Oh, ngayon sila magano. Gidip niyan dalawa. Kinsani. Look at your middle tower. Are you seeing that? Kinsani. Oh, your middle tower. No, mate, don't even look at it. It is brutal what they have done. Lapit na eh. Gusto rin natin Right, dito, your boys. top tower is under attack. No. Your top tower has fallen. Tatlo sa taas. Into a rage. Gliding in. Oo, konti. My flight muscles. Yes. Sa baba na. Hindi ka pa dun, oh. Nagkikrit yun, oh. Oo, ni-slash nga pa. I glide on. Featuring Dalawang bebe dun. indeed. Basher lang. Ito, layo. Layo ng tos. Hmm. Swiftly. Oh, die. Spitting distance. Ito sa akin. I fly. Ayun na. Ayan, ayun, oh. Bilog, oh. On leathern wings. Gaano lang. Yes. Di naman na niya makuwanit yung cube, eh. BKB na, eh. I roam. Ay, partner. Ano, eh. Ano lang. Nasok siya, oh. Stay ka. Antay pa siya. Bye. Sakit. Timing na ano, timing. Tipihan mo na yan, dad. Yari ka dyan. No. Ito binili niya. May naman dito sa baba. Your bottom tower, mate. You better hop to it. Ba't di nila iiwan yan? Your bottom tower has fallen. Have vengeance. I fly into a rage. Look! Gogo! Pursued. Got ya. On my way to a one-bite kill. May nawanuhan. Sige ako. Ayun. Tali. Tali. Ay, inipi. Yo, patay ka. Tapos pinahirapan. Ay, galing TP pala yun. Oo, galing TP yan. Hindi pala. Bumalik lang. Sakto. Push na lang taka. Bawi tayo push. I fly. Fire's fortified, I see. I fly into a rage. The enemy's bottom tower is fallen.
some towers. Yeah, they just can't be reasoned. Forward. I roam. Sa mid. Ilo. Di pa to nag-o-omni. I glide on. Ilo isa. Stay near. Oh, bago basher na. Nice. Ay, na-silence pa siya. Nothing. Run. Kaya ko. Who said you could stroll in my woods? Oi, your top tower is under attack. BKB. Patay nyo lang pala. Illusion lang ako. Ano? Illusion lang ang napatay. Oh, yung din-rim coil niya, illusion. Ito ilo din. Illusion. Lagagi, hindi pa. Asan to? Radiant forts have been Hindi nakuha yung fortified. psychic headband. Ah, nag-omni na yan. My flight. Takot yan. Tara. Tali nyo yan. Toss mo dito sa akin. Ay puta. Tay yan. Kasi, Ito to. Babalik. pwede i-timing yung TV dyan eh. Tingnan natin. Hindi. Hindi na nagana. Ah, hindi na nagana yun? Smoke lang nagana niya. Daya nun dati. Pwede may timing yung TV. Yes. Rares. Gagi. Overseen. Sakto. Ares pa. Oo. Kapang wala pang omni. Done, but Radiant, they pulled it off. Swoop to battle. Thrust ahead. Yung sila kumag ah. Dagger yung god. TTP na ba ito? Dagger. Ayun na, ayun na. Touch na. Forward. Dagger yun. Ayari guys. Dagger omni yun. Malicious intent. I fly into a rage. Quick death. I glide on. Overseen. Pag isa sa top. Beauty ba yan? Ah, Bloodstone no. Walang iya. Yes. I roam. Swiftly. Ilo. Indeed. May smoke pa ba tayo? CD yata. CD pa. I fly. Level 15 nito. Gliding in. Swoop to battle Mga omni to. with malicious intent. Nagde-dewards. Yari siya, wala pa pala siyang Yules. I roam. Pag na-silence ng Kyop yung pack, wala na. Thrust. Goodbye. Ayun na. Nawala oh. Ilo yun. Pero, I glide on. Yes. Swiftly. There are better deaths. I fly Ayun, no? into a rage.
Mindbreaker. Kunin ko na lang kung di mo kunin. Oh. Ay, Punch, Now- nasa gubat natin Ay, yung di ako Punch, nalagay. ha? Nautol kasi yung ano, Mindbreaker sa first skill. Sa Acorn. Kaso unang skill lang. Unang Punch tama. nandito. Oh. Wala siya dyan. Dito sila. Nasa top. Laban nasa natin to. Habang may Aegis ka. Inject na sa bot. Kailangan ko lang ng wards dito. Hindi ako makaangat masyado. Nag-aabang yung Punch, eh. Kaya pinatay na ako. Ayan, may ano na. Ay, gag. Ay, nagsasagat. Ano naman yan? Gago, lang makunat sa ano. Lang makunat sa... Die, Punch. Die, bitch. Ay, Tiny sacrifice. Tara. Mid. Pabit na lang. Mid. Oh, tatlo yun eh. Ang bilis naman mabuhay ng mga yun. Ay, yari ito. Dagger rin jug boy, ah. Ma-blink in kayo dyan. Ay, may aegis pa. 30 seconds. kaya mag-ingat. Kaya may gusto ako. Tulad. Huwag na. Yan yung creeps. Papasok yung bigla. Ayan na nga. Atras na. Wag na. May BKB yan. Ay, yari siya. Nice. Out lang. Ay, oh. Region, no? Sayang. Ay, ayan. Mga Ay, dagger di, yan. di, Dagger yan. sumunod. Go. Yaman lang. Ipitin lang natin. Ay, putang na, sakit. One muffin Gago. to another. Normal na lang ako. Masakit talaga normal. Saka normal, puta na. Ano ba ito? Kaya Una yan, last week. pala. Gogo. Oh, shit. Go mag-TV. Makikita ako. Dami nila eh. Dapat naman buyback. No, our precious base. Let's go. Yari si Tiny. Kunat. Huwag na mo Huwag na disconnect yung pack. Wala na internet. Tatakbo. The enemy's top tower regrets the day with gold. Wala pa. Puta na, dali ako. Sorry. Siyempre. Hindi umabot na yan. Yung mga Wala namatay doon. Radiant up. Sino umalis? Your bottom tower just passed. Your barracks are under attack. Okay lang. Panalo naman ako sa ano. Sa IO. Your bottom barracks Wala are akong damage dun sa ano. Makunat yun. Hindi nga siya naubusan ng mana. Puro aura type. Wala siyang Yules. Patay. Wala akong makakapitan. Chipapi mo niyan yun. Wala na tayong base. Si Moy. Tara. Push. tower. Oh, mate, don't even look at it. Down ka, boy. It's brutal what they've done.
1,000 ping daw yung binubuli na tayo. Oh no, papi mo eh. Kala ko hindi namatay sa ere. Hindi pa namatay yung pas. Katipi yun. Kago! Na, iniwan ako. Napatay na yan. Lang. Apat mahuli yung bilog. Dami Wala lang niya kill. yung Wala pa akong tali. Patay. kaya na yung blue. Ay, ito na yung bilog. No, dad. Acorn mo. Patay. Patay yung pack. No, your middle tower. Are you seeing that? Yes. Baka mapatay. Tara, patayin yung bilog. Ayo, bitch. Tinatayuan ka lang oh. Eh, Grabe yung rigid eh. eto, putang anak ko mama. Eh, yung bilog. Huwag ka epal, jog. No, dad. Natay ka, dad. Monster kill. Double kill. Oh shit. Ang haba na rin. Boyo naman dun. Wala kahagisan ko. Eh, Wala kahagisan. nakakaya. Kapal ng buhay oh. Yung nabihan, wala kahagisan. Eh. Asa boy, panalo ako sa'yo. Tama na yan mo eh. Alien na nakakalaro natin. Ano kuha mo, Moy? Ano ko? Skin. Hyper ka. Topay ta kita. Napapawi ko ngayon pa na.